direct vuba vuba komande bahita bayigukorera. Aha ni mu gikoni, murabona ko mfite igikoni cya VIP cy'igisirimu. Dore giherereye muri room. Nugukaranga umuntu uri mu cyumba agahita yumva yuko ibintu byahumuje. Okay. Nihangane njye amarogi yanjye afite ibyumba 5 gusa kubera ko ibindi 2 nabigize iby'abana banjye n'abakozi banjye. Twakomeje ubwo iyi ni inzo hepfo. Ubwo hari nababwiye ati hari hakurya naho bicara bari gukinira biyari abakira baba bicaye. Ubu biyari ngiye kuba nshatse umuntu yifite ayizane hano mu gihe Imana itarama amafaranga yo kugura biyari yanjye. Abantu bari gukina biyari ahantu mwemerewe gutereka icyo kunywa mwahabonye. Twakomeje no mu kabari ruguru. Mvuga vuba vanzamura abantu. Ari narabamenyesha ko bantu bashaka kunywa amatabi bamwe bagira ingeso yo kunywa itabi batararicikaho. Dore intebe zanyu mwazibonye intebe zanyu. Twagiye dore nazanye na boutique nta kintu nazabazanira muri Musanze. Kambaze mbereka akabari kanjye. Dore ahangaha naho abantu mu gihe bwabaye nijoro ahangaha mba nahafunze umuryango ubufunze abantu banywera udutaba ahangaha hanze. Mwabibonye. Twagiye dore tubafitiye imiziki. Mwebonye ko barimo umuziki wicara kwa Jess kuri no kureba umugizi Nyarubande ku makostara. Bafite umukobwa mwiza ukora muri kontwari. Suza abantu. Uyu niwe uzajya ubakira mu gihe Jessica mumubuze. Azabakira neza. Dufite amarura, dufite wine, dufite savana, byose murabibona. Dore mvuye kurangura. Tubafite amaji ya top, dufite Merinda, dufite Energy, dufite Novida. Dore umuhungu wanjye mwamubonye. Jya muri boutique we nagufunguriye boutique. Sinakubwiye ko ugomba kujya muri boutique. None ko ngiye kuza kwamamaza boutique ukaba utari muri boutique yawe. Akunda akabari kubi. Nuzabe nka nyoko. Bikunyumva? Murabibona dore mvuye kurangura. Aba bantu mwavugaga ngo Jessica aranguraga Jessica mudore. Dore mvuye kurangura tubafite za Mitsingi, Knowless. Urumva? Umukobwa wanjye bari tayari arimo gupanga ibintu neza. Mwamubonye kandi kibuna ariko madam. Mwabonye ko afite na nyashi. Tubafite wine igiye zitandukanye. Ibindi barabiciye. Baraje barabitwara. Gusa amafejo turayafite ubwoko bwose ariko Daniel zamushira. Ndazikurangurira. Dufite amarura, dufite wine z'ubwoko bwose, dufite amazi, dufite nikeni. Dore Yesu dore ibitangaza akora bimwe njya mbabwira. Mwabonye ibitangaza by'Imana dore na firigo. Mwabonye firigo? Nayo muri boutique. Ubu mbajyanye muri boutique sasa. Wanze musuza umukobwa wanjye wundi uzajya ubakira mu gihe muri weekend nahari suza abantu. Witwa nde? Ishimwe Emily. Ishimwe Emily. Wewe witwa nde? Adukunda kansa. Vuga cyane. Adukunda kansarina. Umukobwa wande? Umukobwa wande? Vuga cyane. Jessica. Wowe? Salideri Sandra. Salideri Sandra. Dore wa undi usa na Bwiza mwamubonye? Susa na Bwiza. Dore wa undi uzaba perezida sha nabyaye minisitiri mu Rwanda. Minisitiri umeze neza? Umeze neza we kare uzanyiza wowe. Ko nzaba minisitiri kubera wowe. So murabona ko akabari karyoshye kameze neza byeri zamenetse. Imiziki irahari. Welcome kwa Miss Jessica Lopez. Dore dufite na stock y'inzoga. Ariko ntabwo biragenda neza uko Imana aha no nzajya mpakira ibintu nzajya mba ndi kugurisha. Aha niho muri stock rero. Bagiye kuri boutique sasa. Abantu baje muri boutique tubafite toilette yo muri boutique mwayibonye. Ariko umugozi waracitse ntabwo ndawukoresha. Twagiye. Ducuruza bodaboda zigiye zitandukanye. Bodaboda za original wite babandi babarangura ibintu bya pirate. Dore firigo akaji gakonje. Aha ni muri boutique nageze. Twageze muri boutique.
dore botike Imana yamaye yego nimunseke ntabwo ibintu biraboneka neza. Dore mbafitiye balo abantu mutuye Musanze mufite abana bakeneye balo. Welcome amakaye mwabibonye utuboxa ubwo ndabereka utwo nabaye ntangiriyeho mu gihe Imana itarabigenza neza. Dufite amasabune ya papayi, dufite moviti, dufite amafu y'ibikoma, dufite amajyane y'ama original, dufite amata kazamuka ku mafarini, dufite za burike, dufite za kirida, dufite amasipadipe ku bana mukeneye spadipe, abana mukeneye shikarete, abana mukeneye shokora, ku bashaka ku mabido, ku maji yo mu tubido, ku mavuta yo mu tubido. Ibintu byose nabaranguriye, nabazaniye nodozi, nabazaniye papier hygienique za super zimeze neza, nabazaniye amabombo y'ubwoko bwose, nabazaniye mana nyagasani. Dore muvuge ngo Jessica, muvuge ngo Jessica nta kintu atazabazanira. Ubu ngiye kurangura ibitoki n'ibirayi, hejuru ibitoki hasi ibirayi, nibyo ngiye kuzana. Tubafitiye umuceri, tubafitiye umunzani upima neza, tubafitiye amagi, turagurisha n'amagi, ntacyo nazabazanira. Dore dufite n'amarindazi, aya marindazi rero ninjye wikorera. Hano muri aya marindazi ninjye uyikorera, murabona ukuntu ari kinini. Haba harimo amata, amagi, ifarini na capamandazi. Murabibona na mandazi aryoshye, haba harimo n'isukari, mba nashyizemo isukari nyinshi. Irindazi rero ni turuwasa, hari n'ay'iry'itanu. Haba harimo amata, munze mumva ibintu nshyiramo: amata, amagi, isukari, capamandazi, nanuze n'isazamu iyi ngiyi nayo nyishyiramo. Dore tubafitiye muzi jirete ku bakobwa mugira umwanda, mukeneye kuzamwogosha mu kwaha, mukazajya mwogosha no hose ahantu hari ubwoya bw'umwanda. Tubafitiye ibikinisho by'abana by'imodoka, tubafitiye amabisi, murabona ko hari amabisi, amamodoka, indege, udukinisho tw'abana natwo twaratuzanye. Tubafitiye spaguru za original, genda ngura ibintu bya original. Tubafitiye caji za original za iPhone, za original. Utuntu tw'imfunguzo, utuntu twatundi bashyiraho imfunguzo. Dufite boxer zigiye zitandukanye, dufite bwa buntu bwirukana umubu. Welcome muri boutique ya Jessica. Asemani kuki mugira ishyari? Ubu nta nubwo mugomba kuza kuniza imbere nk'umuntu Imana igiriye neza ikabihaye boutique ikayakabari n'amarogi. Ubu ngiye kubakirana mu mujyi wa Kigali. Dore umuntu uzajya ubakira mu gihe atarajya ku ishuri. Dore nguyu, I love you muhungu wanjye, ndagukunda. Iyi boutique rero ni yawe, niwitwara neza uzayegukana. Njye nta mwana nzabyara uzaba imbogo. Kare buri mwana muhirindazi, murishe n'ubuki, ubuki burahari. Era ni boutique rero, akabari nako mwakabonye, nta kintu nazabazanira. Mbazaniye boutique, mbazaniye akabari. Zana ako gafone gato twigendere. Wowe fata iyo fone nawe twigendere, urumva? Dore hano nabashyira ahantu mu nywera itabi. Dore akabari ngaka, mbahaye akabari, mbahaye ahantu ha biyari, mbahaye amarogi. Ni iki nazaba? N'uburoso bw'abana turabafite, mumbabarire mumbwire ni iki nazabaha. Pastor Kim ko yababwiye ati akabari Jessica Imana izakamuha igihe gitonya. Ntago mubyibuka? Ndababaza gafane kanjye gatonya wakaza. Ubu ngiye kujya Ngabire ngwino vayo hano. Ko mwese mwirundiye aho ngaho, we n'uwo mukobwa muzema mufuri no myenda. We ngwino ubufura wabamanika inzoga nabirangiza aza gufashe no yaragufashe. We ngwino tugende mu nsimbu, tugende umeseshe hari. We Sandra ngwino ubikana amavuta yashize.
none ko mwese mwirundiye mu nzu babicaye aha ngaha rero umwe agiye kuyikugurira. Ndabakunda rero. Hari icyo nazabakorera? Nasabuni wabo. Ndaje noneho nzabazana n'inkweto za caguwa n'imyenda ya caguwa. Njye nababwiye ati nta kintu nazabazanira muri Musanze. None se podikiri mu gipangu, iri mu gipangu, dore ngiya botike. Hari botike ngiyo ruguru, hakaba rogi, hakaba n'akabari. Ubu ndaje ndangure n'inkweto noneho n'imyenda y'abana. Nababwiye ngo ntacyo nazaba. Inzeme nanga mu mufuka mujye muza muri caguwa. Iyi nzu ni ya business. Narababwiye ngo izajyamo ibintu bitandukanye. Harimo akabari, botike n'amarogi. Hazajyamo na shop y'imyenda. Hari ikindi kintu mushaka kumva? Saba rero ndabakunda na mukanya turasubira. Jessica, hi. Hi. Nari nshaka kuguhereza deal dukorana ya business. Yeah, deal. Nyamara uruganda nkoramo rukora ibintu by'amavuta yo guteka. Nari nshaka ko nimba ufite space nk'ahantu washyira amavuta njye nk'abantu nkavugisha abakire, noneho nkumva yuko baguhereza amavuta ukazajya ufata. Uze kuza kundeba mu rugo tuvugane. Iya mavuta mukora aremewe mu Rwanda? Aremewe, nayo uruganda aremewe, nta kibazo. Ikibazo ngende i Kigali. Ikibazo rero ngiye mbi Musanze, ubwo biragenda ute? Nzaza i Kigali ejo. Uzaza i Kigali ejo? Ubwo none twaburana gute? Nkwandikire DM cyangwa mbwira ko? Nyandikire ni box ume nimero zavuga ati ni wa muntu w'amavuta. Ciao. Nahura. Rero people guys, abantu muherereye Musanze Nyarubande, muneze imbere n'ibitoki ndabifite, ibirayi, ibintu byose mfite boutique. Munsimbuke. Bakugereho baguteza imbere kabisa. Baze pe. Wamanura none ko ntabizi. Ukweze